باور میکنین یا نه نمیدونم من چی سر کنم. بیاین کمتر چیز نشیم برادرو. اینا کامنتر داوز نویسین. اگر اهمیت داده باشین وقتی که ما زاправка کردنش دیم زاправка نمیویم ближайший در همون رایون یا کی ماشین وایرون شوا سرویس نمیویم یا کی یگون مویکا دیگر و دیگر خیلی با زبان روسی وای میگفتن закон подлости. روسی گپ یک 20 минут هم خیلی وقت اگر که بکویم ما طرف رزانسکی پراسپکت با تاگانسکی را اومدم راه نگاه میکنم همه نمودی کارشرینگ هستایو ایمینا دلی موبیل نیست ما گفتم بفروم پیش تا красиво съемка کنم نشید. в общем اومدم اینجا شاورما میگیرم ان شاء الله میزنیم و ویدیو را دوام میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران. ما عبدالغفور حسینов کانال تاجداران. امروزه ویدیو اویدی каршеринг компания Daily Mobile. ولی ان شاء الله با دیگراش هم میرسیم. ما درباره съемка میکنیم чунки در центр внимания و ситуация خیلی زیاد شده. من میدونم که удобнее بسیاری برادرای توجیک استفاده میبرن. یک از پشتی زندگیش، یک از پشتی کارش، یک از جوروش هم میگیره کاتаться میکنه. غیر یک случай ارزونه. То есть ай такси арзонае, удобнее пешхона да мегирин. Фақат як случай мемона бародаро, ғайр аз одамое ки дар ҳамин ситуатсия нағалтидан, ира ҳеч ка намедонанд. Барои ҳамин имрӯзи видеоро мекунем ба шумо мерасонем ва иншааллоҳ умедворам баъд удалид мекунен ё ки заблокировать мекунен ё ки дальше кор мефармонен и уже кори хутон мақсад лично выбори шумо мешава. Ман бигум хеле совети макати боша. лучше удалить کنین. خیلی یکم ویدیو را تماشا کنین، سراسیمگی نکنین. ممکن که یک خیلی معقول شوه، یک خیلی معقول نشوه. نگذرونده تماشا کنین چون که چیزی که شما دا اینترسه ممکن در اول، در مبین یا در آخر ویدیو بیاید. من میفهمونم سیتواسیا را برادرو. من در تلگرام ویدیو کردم. در ویدیو گفتم که برادرو یکم очередь بخشش یک سیتواسیا برادرو. من برای چی سراز این خلاصه را برآمدم. من در اینستاگرام یا برادر نویس گفت 400,000 штраф کردگان. سیتواسیا وضعی چیکار کنیم؟ با ما با یادم زد ما گفتم بیایم ما یه بار دیگه повторно ویدیو کنم. یه بار دیگه ما ویدیو کرده بودم 2 سال پیش. اگر که پلیلیست کنیم پایان ویدیوم دا هست سخنانیت ایستادگی. برای همین من ویدیو کردم تلگرام دا گفتم برادرو در پایان صورت каршеринг میمونم کامنتر دا نویسین کی کدام سیتواسیا دا غلطیدگی чтобы ما با مردم یک بار دیگه رسونم که همین каршеринг именно компания Daily Mobile نمیشوه. هو یا سال استاج کتی میگیره هو برادرای توجیک هم قبول میکنه مثال به گراجدانство و دیگر و دیگر. но бародаро пока ҳамун ситуатсияда нағалтин шумо намефаҳмед. биён ма камтар ин тараф бишину бахшиши зиёд чтобы иҷада ма хушру штрафорамонуму шумо бубинед кам позитив добавит кунем а то ҳама скучная гуфти гапо. так сар мекунем. вақти ман суратам мондам навистагие ки бродяга я бародар як авария кати 115,000 штраф кардагия як ҷурама анаки иҷа чӣ хел бигум ситуатсияра ман примерно мегум мумкин 30,000 шава ё не чизи ҳаму авария ҳаму мумкин даже кам боша лекин штраф 115,000. дальше мерем сообщениёшон бисёрам бародаро мо сообщениеро намехонем пропускат мекунем кадомеда ки интересне ма поён да ссилка телеграма мемонам ҳар як публикатсия ки ман да телеграма мекунам комментарияшда 100 комментария мегира метавонен оиди ҳаму бихонен хеле чизои даркорие пауза ҷекидаву подписатсияра ма ёдтон набарорен агар ки шумо да ҳамин видео интересни боша. дальше мерем бародаро ина як бародар мега я бега мошин гирифта будем дара шӯй нашид лекин 1289 рубл снимат кард суратш ҳастай дар рӯи экран. дальше мерем бародар самый гнилой компания мошина задаги ты мошина зади гуфта 46,000 штраф омада инай бародарда ина марамат кем бародаро. номи бародармон ин шоҳмуродов. так рафтем дига ситуатсия боиҷа я бародар чандта скринои дигар рӯй кардагия штрафои 400-500 рублах ё камутун мелочиан миёем мо ай основноиш гап занему сухана дароз накунем коротка. инҷа да 100 150 субҳаналлоҳ 150 плюс 13500 163,500 плюс бо да иҷа 6000 дига 170,000 штраф. бародар фаҳмондагӣ нестай. дальше мерем бо штрафи с превышением скоростидагия ина серьезно возмещение убыток ДТП выдача управления дига бародар ай кардагия штраф медонин чанд қай бародаро 999,999 рублу 99 копейк. ина ма шумо да дурӯғ бигӯм худо болои сардай бародар равон кардагия дар рӯи экран дидесин ва поён да 200,000 штраф и танҳо барои передача рӯ вақти мошинатат ба аккаунти худат мегирӣ дига бародар ай мекуна ина марамат инам иншаллоҳ озе сахранид бикунем. так дальше мерем бародаро шумо метавонед ҳамин моментора скриншот кунену ба бародароитон ки Daily Mobile ай мекунан равон кунен хабардор кунен шумо бовар кунен просто
соучастники савоб мешен даже бигем, чунки бисёриё намедонан. Ман медонам як хелода маъқулае, но истина намеш камтар безебай бародаро. Мара барои рушника кашиданам штрафка дрифт карди гуфта 160,000 намедонам биспорум ё не, чӣ маслиҳат мети гуфта не бародар нависта, номуш навистагӣ неста. Так, салом алейкум. Дар Екатеринбург каршеринг акард кати, ма як духтарак ҳай кард, гаё қапидан каршеринг бардоштанд. 275,000 штраф омада. Ирам передача рушлаги. Ина я бародар дига менависта, номуш неста. Ана барои як капоти холӣ 130,000 плюс 88,000 дига штраф. Барои як капот. Дальше мерем поём бародаро. Так. Як сол шуди сода мебарам барои дар подземни парковка монданам 2000 штраф кардам, мегам мумкин нест подземни хайш майли гузашт. Так. 11000 барои эвакуатсия, ина бародар комментария кардааст. Дальше мерем иҷада бисёран сообщениё бародаро, ма пролистатшон мекунам, штрафои калона ман нишон битам. Бародаро, ира як кас нависистаям хеле. Бародаро, насиҳати ма ҳамин ки приложение Делимобила удалид кунен, ай телефонтон, пиёда ба автобус метро бигарден, ай паша фил сохта штрафи хоҳиши дилшона мемонанд. Ба мегарден нони даҳони модару фарзанди падара ай даҳоншон гирифта дар ин ширкат метиҳен. Падартар раҳмат, беҳтарин сухан навистагии бародар, боло шаҷӣ кардем, бародармон номаш Ворис будай. Ина штрафаш марҳамат 1600, 1600, 1600 се бор, баъд возмещение убытков ДТП 68000, бо возмещение бо 68000. Общий, не, бо дальше омадагия бар 136,000, уж отменичлагия бо. Ана ки дита 68000. Дальше мерим бародаро. Так. Ина ирак биё гӯш мекунем. Чӣ гуфтагия бародармон? Инҷа галасавояй. Ма амира я бур як бор рушник чакашим, где там як круг тош додам 100,000 штраф омад. Баъд аю короче зан дайба чакадам, я дядькара додам, нормально фаҳмудакшон, короче сотруднико шами Догустону Чечония будам фикрим. Через хуй гап зад, короче дядькара сараш вайрон шид, ам қапқора шапшон кад ки гуфт фсб дамети суд дамети гуфт бравло бочи дабте гуфт похуй амада гуфт ма ягон чи намеспорам. баъди гап задан ҳамн короче я 10,000 штраф омад, 1000 сум дига. Ина то ҳозира короче спордагиши нестам. Ҳамун вақте ки баъд ҳамин штраф омадам як моҳ пардам, баъд шо ҳамин кор дядка гап зад, баъди вай короче дига ина то ҳозира бигем ҳам 2 бор 3 бор зан задан, ҳамура ки зан задан вардоштам овозашон робурд вори буд. Каршеринг Делимобил чун гуфтам, ҳам телефон накиштам. То ҳозира короче на спордамаш, на занг зестам. Ина штрафаш дар рӯи экран бародаро 100,000. Дальше мерем поён уже тамом да иҷа. Боисаш ҳамаш мелоч ай бародаро. Мелоч. Биён акама камтар ай ситуация ай опити худам бифаҳмонам, чӣ хеле ки бисёри бародаро мада менависанд комментарио да Инстаграм да дигару дигар. Гапу видеорам дар рӯзи баъд накунем. Бародарона хоҳиш ай ҳар яктаи шумо ба хто най мекунен, шиносото най мекуна, барасонен, удалид кунен, истифода набарен, ҳамун таксида битен, сари бебалотона дар бало намонен, кор нафармонен ҳами компанияра. Просто ман намехоҳам ақорат кунам, бародаро чо мекунен хумона гуногор карда намешидани компания Делимобила. Именно тоҷико да бо занг мезананд, хто ман намегӯм мардуми мо метарсанд, просто ҳастаи бародаро ки намефаҳманд. Ман дидам ақорат мекунанд, угражаат мекунанд, мо шуморо мешинонем, мо шуморо вай мекунем. Охи субҳаналло, истифода набарем, бидроен комментарияшон кунем, бидроен намедонам App Store скачат мекунанд, ҳаста ки отзыв оценкаҳои димонен. Самый конченый каршеринг это Делимобил. Бахшиш бародаро уже данам рафтам хе. Намешавад. Ситуацияра дидестен. Ман чанд бор дидам бачаҳоро задан, ами где-то 40,000 меша, намеша, ремонташ 300,000 штраф ай. Як капот кати мега диден чанд ха штрафш кардаги 80,000 буд, 90,000 буд. Ҳамин чиз дар кор нестай. Обязательно ба шиносотон, ба бародарое ки каршеринг Делимобил ай мекунанд бирасонен. Ҳозир шумо рӯи ов кати рафтестен. Кору бори шумо сӯза, шумо да маъқула як хелотонда. Аллоҳ нигаҳбонтон боша бародаро. Просто ситуация меша худо нишон натия. Як мезани ягон ҷуда, як мехроши,
баъд мара мефаҳмӣ суханума чунки бидан ҳамин бародарое ки ҳамхи гапа гуфтам бо вақтш омад нависан гуфтам бля кошки намекардем май видеора 2 сол пеш кардагиам бидроен дар раздели видеои ютуб мада дар бораи каршеринг видео мастай чанҷа 20,000 просмотр гирифтагия ба фикрам даже зиёд мардум нависагия медона ин ситуатсияра ҳаматон медонен боша ягон бародаре ки дар ҳамин ситуатсия ғалтидагиен илтимос дар комментария бинависен штоби дигарорам бифаҳманд дар панои алло бошен алло нигаҳбон то сами главни бародарои ям моментай чхелидесен яндекс ма яндекса реклама намекун хто медонен намештания но чико кунем гуфти гапо алло доде сай ризқи рӯзимона ҳаминҷа мара яндекс разблокировать кардагия мози мошин Kia Optima гирифтам аренда кор кардистам алҳамдулилло ва рӯзои наздик баъдаи ҳамин видеои Comfort Plus ҳам мебарорам худо хоҳад мумкин пагай дига кор кунам ва пешкаши шумо бигардонам обязательно комментария кунем подписатсия раёто набурорену ва дар ҳаққи мо дуо кунем дуо бас сай бародаро алло нигаҳбонтон ассалому алайкум.